Dobar dan, ja sam Ivan Lipovac, specijalist epidemiologije, radim u Zavodu za javno zdravstvo kao voditelj epidemiološke službe, a povodom Svjetskog dana šećerne bolesti danas je moj gost, uvaženi kolega, dr. Srećko Tušek, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije i dijabetologije. Dr. Tušek, evo za početak, dobar dan, za početak vezano za šećernu bolest. Što je to šećerna bolest? Koji su tipovi šećerne bolesti? Pa ovako, znači šećerna bolest je u biti najkraće rečeno bolest metabolizma glukoze. Glukoza kao takva nam je potrebna kao izvor energije u organizmu, a za njegovu upotrebu potreban nam je hormon koji zovemo, odnosno inzulin, kojega proizvodi gušterača i koja onda sudjeluje u samom metabolizmu te glukoze. Ukoliko proizvodnje inzulina nema dovoljno ili je taj inzulin neadekvatan, u tom slučaju dolazi do razvoja šećerne bolesti. Imamo dva tipa šećerne bolesti, tip 1 šećerne bolesti i tip 2 šećerne bolesti. Kod tipa 1 šećerne bolesti, znači to je bolest kod koje znači uopće nema proizvodnje inzulina, prema tome to su bolesnici odnosno bolest koja se javlja u mlađoj životnoj dobi, a šećerna bolest tip 2 je odnosno poremećaja u metabolizmu glukoze kod, možemo reći, starije populacije i gdje onda imamo postepeni tijek i postepeni razvoj, odnosno pogoršanje šećerne bolesti. Znači, po tom zapravo znamo na dva osnovna tipa šećerne bolesti. Da, znači postoje dva osnovna tipa šećerne bolesti, tip 1 i tip 2. Odnosno, često u nekadašnjoj klasifikaciji se tip 1 nazivao inzulin ovisni dijabetes, a tip 2 inzulin neovisni dijabetes, pa ta klasifikacija je još i dan danas, ali je vrlo zbunjujuća za ljude, pa čak i za liječnike, jer misle da pacijenti koji su na inzulinu, da su imaju inzulin ovisni dijabetes, odnosno to bi bilo po tome tip 1, no međutim to nije istina. Znači, i pacijenti koji su tip 2 mogu biti na inzulinu, ali nisu znači tip 1. Tip 1, pacijenti tipa 1 šećerne bolesti, oni u principu znači ta šećerna bolest nastaje najčešće u mlađoj dobi. Kod mlađih ljudi nastaje relativno naglo, i kod njih je bit u tome da znači gušterača ne proizvodi inzulin i u tom slučaju znači jedna terapija moguća je inzulinska terapija. Znači nema proizvodnje inzulina. Za razliku od tipa 2 šećerne bolesti koja nastaje postepeno, dugo vremena mogu pacijenti biti znači bez nekakve terapije, pa zatim mogu biti dosta dugo vremena nekakve peroralne terapije, 1, 2 ili 3 lijeka. Pa nakon toga tek mogu doći eventualno ili možda nikad ne dođu do inzulinske terapije, ali znači i tip 2 šećerne bolesti može biti na inzulinskoj terapiji. Znači to je razlika osnovna između šećerne bolesti tipa 1 i tipa 2. A ono drugo što je bitno, da se odmah nadovežem na to, tip 1 šećerne bolesti, što se tiče nekakve epidemiologije ili nečega, znači je nekakav broj bolesnika koji je otprilike negdje konstantan. Znači, otprilike nekakvih 10% bolesnika koji pate od šećerne bolesti su tip 1. I taj postotak, odnosno čak i broj, je nekako konstantan, za razliku od tipa 2, koji je, nažalost, u porastu i koji je u ekspanziji, što i kako kod nas, tako i u svijetu. Pa da, to je možda, evo da se nadovežem na jedno pitanje koje sam baš htio postaviti. Zna se, vidi se zapravo da se i kod djece sve češće javljaju dijabetes, očito zbog nekakvih faktora. Možemo sad spomenuti koji su to faktori rizika za dijabetes tip 1, ovo što ste rekli, i tip 2. Da li ima neki koji se preklapaju, da li ima neki koji su samo za tip 1, neki koji su samo za tip 2? Pa ovako, što se tiče faktora rizika za tip 1, to je jedini faktor rizika je genetsko nasljeđe. Znači, bolesnici tipa 1 mogu, bi rekli, u nekoj mjeri, ne znači da neko ko ima u obitelji, znači roditelji da imaju šećernu bolest, da će i dijete imati šećernu bolest, no međutim, incidencija, odnosno učestalost je daleko veća kod takve djece, recimo da imaju veću šansu da dobe šećernu bolest
ako su, recimo, imaju u anamnezi bolesne roditelje od dijabetesa. Tako da nekakav, što može za tip 2 kažemo, nekakvi faktori rizika za nastanak tipa šećerne bolesti, znači jedno genetska predispozicija je ta koja će dovesti do razvoja tipa 1 šećerne bolesti, za razliku od tipa 2 šećerne bolesti, gdje je, i zato imamo veliku ekspanziju bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2, je način života, sve više neprimjerena prehrana, sve više pretilih ljudi, znači debljina je kao faktor rizika, bi mogli reći, jedan od najvećih za razvoj šećerne bolesti. Uz naravno još tu imamo i stres i djelomično recimo nekako genetsko, ali to je recimo u manjoj mjeri ta genetska predispozicija, ali najveći faktor je nekretanje, znači način života, sjedilački način života, pretilost i način današnje prehrane, znači hrana koja je bogata sa ugljikohidratima visokog glikemijskog indeksa i onda je to, bi rekli, taj faktor okidač koji uz debljinu znači dovodi do razvoja šećerne bolesti i zato imamo ekspanziju šećerne bolesti tipa 2. A dobro, mislim sad možda ima nekakvih i predstadija, tako, on ima inzulinska rezistencija, takozvana i inzulinska rezistencija, to je jedan od velikih faktora za razvoj šećerne bolesti tipa 2. Znači inzulinska rezistencija, a ona nastane, da kažemo jednostavnim rječnikom, znači gušterača proizvodi normalnu količinu inzulina da bi se nekakav obrok mogao preraditi i da mi dobijemo tu energiju. Sad, kod pretilih ljudi imamo znači pretjeranu potrebu za inzulinom, odnosno imaju veliku količinu masnog tkiva, koje je reaktivno masno tkivo i koje dovodi do smanjenja efikasnosti samog inzulina. I zato kažemo da imamo bolesnike sa inzulinskom rezistencijom. I što se onda događa? Događa se to da takav pacijent, znači koji ima inzulinsku rezistenciju, njegova gušterača mora proizvoditi i više inzulina da bi se, znači da bi ovoga bilo efikasno za nekakav obrok, znači mora recimo 3-4 puta više inzulina gušterača proizvesti i izbaciti u krvotok da bi 1/4 recimo bila efikasna. I s vremenom dolazi do polako zatajenja same gušterače, odnosno iscrpljivanja gušterače i do razvoja šećerne bolesti. Znači to je ta inzulinska rezistencija znači da inzulina ima, ali je on neefikasan. Ali može se zaustaviti, znači ako neko ima inzulinsku rezistenciju pa poduzme neke mjere o kojima ćemo kasnije nešto reći, može spriječiti da taj predstadij ne pređe u samu šećernu bolest, je li tako? Ako je riječ samo o toj recimo inzulinskoj rezistenciji koju mi u principu u nekakvoj općoj populaciji ne možemo znati ako baš ne idemo ciljano u nekakvo istraživanje, ispitivanje, laboratorijske pretrage, jel se ne rade, da bi se vidjelo da taj pacijent ima, možemo pretpostaviti da je pretili bolesnik i da će vjerojatno razviti ili možda ima inzulinsku rezistenciju, a da još nema šećernu bolest, ali da će ju s vremenom, ako tako ostane, vjerojatno i realizirati, odnosno dobiti šećernu bolest. Da. Pa, što se tiče učestalosti te bolesti, poznato je da je u Hrvatskoj se smatra da 10% populacije ima šećernu bolest. Otprilike da, negdje oko 350,000 ljudi znači boluje od šećerne bolesti, s time da se pretpostavlja da još nekakvih 40%, znači još nekakvih možda i 150,000 ljudi ima šećernu bolest, a da još nije prepoznata. Znači da nekakvi mogli bi govoriti o skoro 500,000 ljudi koji su u riziku za razvoj šećerne bolesti ili imaju šećernu bolest, a da još to ni ne znaju. Inače se smatra, a i kod nas i u svijetu, da to je pravilo trećina, da recimo 2/3 bolesnih ima šećernu bolest, 1/3 ne zna da ima šećernu bolest, od te 2/3 1/3 se dobro liječi, a 1/3 ne. Aha, znači tek 1/3 zapravo ima nekakvu kontrolu nad šećerom. Tako je. Znači 1/3 od tog pula, od tih recimo 500,000 koje smo rekli u Hrvatskoj, ta 1/3 se liječi i ima dobro reguliranu šećernu bolest. Znači dobro se liječi. 1/3 se liječi loše, a 1/3 niti ne zna da ima šećernu bolest. Da, sad došli smo do nekakvih simptoma, znači svaka bolest ima nekakve simptome, nažalost kod šećera zato je to problem što je to bolest koja ne boli,
Tako I je. u početku je teško posumnjati, ali ima nekakvih simptoma po kojima čovjek može posumnjati da ima šećernu bolest, zato je bitno da im naglasimo. Ono što je recimo interesantno, da se kod bolesnika, znači koji su u početku nekakve šećerne bolesti, a još nemaju razvijene simptome, u tim bolesnika se šećerna bolest otkrije slučajno. Znači bolesnik ide na nekakav sistematski pregled ili nekakvog recimo ko si voli napraviti nekakve redovne kontrole laboratorijske, pa se vidi, malo povišeni šećer, ajmo onda daljnju nekakvu dijagnostiku. Jel? Već kad su smetnje prisutne, onda to je već znači da je ta već šećerna bolest poprilično razvijena. Zato jer smetnje koje se razvijaju kod bolesnika koji imaju znači, tu neprimjerenu inzulinsku sekreciju, odnosno prekomjernu glukozu u krvi, simptomi su pojačano žeđanje, to je znači od tih karakterističnih simptoma pojačano pijenje vode, uslijed toga naravno i učestalije mokrenje, pogotovo noću, pojačano znojenje, znači recimo to su nesanice, znači to su nekakvi simptomi koje kad bolesnik osjeti može stvarno posumnjati, pogotovo pretjerano pijenje vode, tekućine, znači puno piti, puno mokriti i to najčešće znak, zato jer kod takvih bolesnika očito ima šećera previše u krvi, a samim time kad ga ima previše u krvi, bubrežna funkcija je takva da jednostavno će doći do nekakve granice kad će bubrezi prepustiti taj šećer i on će biti u mokraći, a naravno kad bolesnik se mokri, šećer je higroskopan, on za sobom vuče vodu. I zato takvi pacijenti onda imaju učestalije mokrenje. Znači to su nekakvi simptomi, ali to su već simptomi znači, koji su već kod onih koji već imaju sigurno znakove šećera, a da ne velimo da se recimo kad ima zadah po acetonu, da je to već nekakva ketoacidoza, to je već znak da je šećerna bolest izuzetno visoko napredovala. Tako je, napredovala. I sad, šećerna bolest je opasna zbog toga što ima nekakvih svojih komplikacija koje se razviju prije ili kasnije. Ako nije, znači čovjek ako ne zna da ima šećernu bolest, a imaju, ako dobro ne kontrolira šećernu bolest, koje su to najopasnije komplikacije i otprilike koliko vremenski treba proći od trenutka kad neko dobije šećernu bolest pa do pojave tih komplikacija? Ovako, znači ono što je specifično za šećernu bolest i zbog čega ju ljudi često neozbiljno shvaćaju, zato jer mene niš ne boli, meni niš ne smeta. Ja pacijentima svojim uvijek velim, kad budete dobili smetnje koje su nastale uslijed šećerne bolesti, onda je kasno. Jer ono što šećer kao takav, odnosno šećerna bolest uništi, znači organe, to je više irreverzibilno, znači nema popravka. Znači ono što šećer ošteti, to se popraviti ne da. Što to znači? Znači postoje smetnje, odnosno komplikacije šećerne bolesti, zbog čega uopće i idemo liječiti šećernu bolest. Znači ne idemo liječiti šećernu bolest da bi snizili šećer u krvi, pa ajde to nam je baš fora. Ne bi nam bio problem da pacijent malo više pije, nije to nikakav problem. Ali problem je što taj šećer znači dolazi do oštećenja ciljnih organa. Znači, imamo dvije vrste, imamo mikrovaskularne i makrovaskularne oštećenja, znači koja će nastati. Znači makrovaskularno oštetit će krvne žile nogu, znači perifernu cirkulaciju, oštetit će krvne žile vrat, znači karotide, moždane krvne žile, znači dobit će te takozvane vaskularne, srčane, prema tome oštećenja krvnih žila ciljnih tih organa i bubrega, naravno. I imamo one mikrovaskularne, to su recimo problemi na očima, znači na očnim krvnim žilama, prema tome oštećenje očnog živca, retine, znači to su najčešća, znači ta kronične, bi rekli, oštećenja ciljnih organa uslijed dužeg trajanja šećerne bolesti. I zato je cilj liječenja i kontrole šećerne bolesti da ona bude što bolje kontrolirana, da se te komplikacije jave, znači što je bolja regulacija, te komplikacije će se javiti kasnije. Što znači da mi ne možemo reći da ćemo ih zaustaviti da se neće pojaviti, ali ćemo odgoditi njihovu pojavu, tako da možemo odgoditi kod nekoga da mu se nikad neće javiti zato jer će prije umreti sa 80-90 godina, znači neće doći do razvoja komplikacija. A ako je neregulirana, te komplikacije će se javiti ranije. Da.
Da, mislim što se tiče liječenja, pa evo možemo par čisto onako najosnovnih stvari koje su danas metode. Pa ovako, znači uz osnovne metode prehrane, nazovimo dijetalne prehrane, dijabetička prehrana, to je malo onak širok pojam. Ono što ja pacijentima uvijek objašnjavam, što se trebam pridržavati, je li to neka stroga dijeta, je li to skupo? Jer rekao, nije, najvažnije su, rekao vam, 3 stvari. Znači, što manje tijesta, kruha i slatko. Recimo, to su onako bi rekli 3 osnovne skupine namirnica u kojoj ima puno tih koncentriranih ugljikohidrata i koji onda potenciraju, znači, to oštećenje gušterača i samo nastanak i samu progresiju šećerne bolesti. Znači, nekakve baš specifične prehrane za šećernu bolest, znači treba biti umjeren, više manjih obroka i da su ti obroci nisu bogati ugljikohidratima sa velikim glikemijskim indeksom. Znači, koncentrirani šećeri, tu su problem. Znači, to je ono što se tiče prehrane. A osim prehrane, naravno, fizička aktivnost, tjelesna aktivnost je vrlo izuzetno bitna u regulaciji šećerne bolesti, znači svakodnevne aktivnosti, vježbanje, hodanje, šetanje, to vidi. I osim toga, znači, imamo još i medikamentnu terapiju koja u današnje vrijeme stvarno imamo. Nekad smo imali 2 vrste lijekova, prije 30 godina kad sam ja počeo raditi imali smo metformin i sulfonilure i inzulin, i to goveđi i svinjski, jel? A današnja terapija se sastoji od 6-7 skupina lijekova, znači, odnosno tabletiranog lijekova, pa do inzulina, nekoliko vrsta brzo djelujućih, bazalnih, kombinacije, tako da je, recimo, taj široki dijapazon, sada ne idemo pojedinačno u nekakve medikamentne liječenje, i naravno kad se već uz te prehrambene navike, odnosno uz promjenu prehrambenih navika, tjelovježbu, dođe do toj faze da se mora uvesti nekakav lijek, znači onda se ide prvo s nekakvom monoterapijom, eventualno dvojna terapija može biti, pa onda kombinacija 2, 3, 4 pa i 5 vrsta lijekova, odnosno tableta se može kombinirati, sve skupine koje postoje se mogu kombinirati, a onda uz to postoji kombinacija takozvana bot terapija, odnosno terapija sa tabletama plus bazalni inzulin, ili na kraju može biti i intenzivirana inzulinska terapija, koja je, recimo, u samom startu rezervirana za pacijente s tipom 1. Jel? Oni ne mogu biti na tabletama, znači oni moraju, jednostavno, znači inzulina nema, prema tome mora se nečega se nikakvim tabletama potaknuti da se proizvede, prema tome mora se nadomjestiti inzulin i onda se ide na intenziviranu terapiju, znači 1-2 doze bazalnog inzulina plus 3 predobroke doze brzo djelujućeg inzulina kojeg ima nekoliko vrsta, tako da je to. To je što se tiče, velike su mogućnosti terapijske. Da, to što se tiče liječenja, ali u stvari sad ste rekli dio odgovora, pretpostavljam, i za sprečavanje nastanka šećerne bolesti. Apsolutno. Znači, način života. Znači, na genetske faktore ne možemo djelovati. Tako je. Ali na ove navike, naše životne navike u koje dolazi, znači, se može djelovati. Da, a problem je u tome što smo, nažalost, danas postali se više sjedilački, svi skupa, više provodimo vremena uz nekakve, ne znam, računala, televiziju i tako dalje, sve manje se krećemo i to je ona jedan od faktora rizika, odnosno uzroka zašto u povećanju. porastu broja. Vrlo jedan zorni primjer. Prije 20 godina u Kini šećerne bolesti gotovo nije ni bilo. Zašto? Bila sirotinja, jeli su rižu, bicikli i tako dalje. Danas Kina ima najveću ekspanziju od diabetesa. Zato jer su i njima se standard digo, došli su lanci brze hrane, došli su automobili i eto, znači, malo zapadnjačkog stila života i Kina ima ekspanziju dijabetesa. Evo, da, to nisam znao, ali evo, sad se baš lijepi primjer dali. Sad, ovak, možda za kraj, imate kakvu poruku s obzirom na svjetski dan šećerne bolesti koji se svake godine obilježava i s obzirom na veliki javnozdravstveni problem te bolesti i kod nas u Hrvatskoj, evo, za naše gledatelje bi mogli nešto ovako dati nekakvu, na što bi trebalo ovako paziti da se ne... Pa ovako, čisto epidemiološki, znači nastojimo da bi spriječili nastanak šećerne bolesti, to bi nam bio primarni cilj, jel? Da nemamo, jer liječiti možemo na više vrsta, ali spriječiti
možemo samo na jednu vrstu. Prema tome, umjerenost, ja bih rekao umjerenost u jelu i piću, znači korištenje prehrambe sa više bogate, to svi nutricionisti govore, bogate sa vlaknima, sa manje ugljikohidrata, znači tih brza hrana je nam veliki problem, nije nam problem niti špek, niti šunka domaća, to nikad nije bio problem, ali ova brza hrana i naravno fizička aktivnost. Znači fizičkom, što se čovjek više može baviti fizičkom aktivnošću, barem šetnje, već ako nema vremena za sport ili nešto tako, bar malo primjerene šetnje u prirodi, bicikliranje, planinarenje, znači boravljenje na otvorenom uz fizičku aktivnost apsolutno će potrošiti energiju, regulirati glikemiju. Naravno, samim tim će ljudi imati manju težinu, znači problem je debljina, zbog sjedenja i velike kilaže smo, ne znam koji smo drugi ili koji smo u Europi ili u svijetu, po debljini, nažalost. Znači to sprječavanje debljine, samim time ćemo spriječiti onu famoznu inzulinsku rezistenciju i mogućnost razvoja šećerne bolesti. Prema tome, prehrana, tjelesna aktivnost i to je to. I onda naravno nekakvi povremeni sistematski pregledi ne bi bili loši, barem laboratorijski, pa već ako se vidi nešto, nekakva sumnja, može se dalje u ranijoj fazi dohvatiti šećerna bolest, ako već i je, pa se može i ranije adekvatno tretirati i samim time spriječiti nastanak kroničnih oštećenja, odnosno tih svih poteškoća koje ljudi imaju. Pogotovo nekakve dobi, recimo iza 40. godine života bi bilo svakako uputno da se odu doktoru, da se sad pogotovo ako počeli ovi pregledi preventivni od neki dan i u Hrvatskoj, kod doktora obiteljske medicine i među ostalog su tu uključeni znači pretraga na šećer, jel? Da, mislim to je pretraga vrlo jednostavna, jedan guk se izvadi, mislim ništa. A ako onda dalje ima, onda se dalje postupak ide OGT test, eventualno HbA1c i tak dalje, sve su to, znači ali prvenstveno da se vidi ako je šećer uredan, nema nikakvih problema, jel? Ali ako je povišeno, onda treba dalje već ići dalje mjerama. Obradu napraviti. Obradu, tako, koja nije niš komplicirana. Evo, hvala vam kolega dr. Tušek na ovim praktičnim savjetima za naše gledatelje i nadamo se da ćemo se još koji put spominjati. Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.